Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ötken anlatmalar. Bugün günü 23. Fevral 2023 yıl biz Kılcar Orta Mektebi'nin zalında Nokat rayonu boyunca 85'lerin top voleybol bolcada şol жерде маалымат алып беребиз. Жана алсай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Урматтуу мамлекеттик залдын ичинде көрүшөбүз. Урматтуу voleybol болуп атат. Абдан кызык. Bazılar voleybol olacak bunlar. Altan fırsat paramızda. 85'te. Nokat rayonu Kılcar aile hükümetinin Kılcar orta mektebi'nde oldu arkadaşlar. 1985 yılı Nokat rayonu bolları. Top kızıp жатат mı arkadaşlar? Nokatın 85'leri. Урматтуу аңшы менен биз көрсөтүүбүз аякталды. Сак саламат болуңуздар, көрүшүнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатуху. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.